Bisa ora mak. Ucai mak, sementang. Bismillahirrahmanirrahim. Kayaknya nongkoni mateng kabeh kae. Aduh. Pas kok yang horok Allah. Bene. Gliyeng ini rotokan. Aduh. bapak kita balik ta ngapa motor dituntun ya Ndi? Lekai Jangan motor sak mogok nuntun kaya pedes anak. Dengerah nongko to. Iya. Lah apa dituntun? Motornya mogok.